Nur napa Nur? Hari ku arek apa? Ngajeni sesi Nyakjeni seksi sapa? Banyu Putih. Aneh ki Men ngendi? Slamet. Nek ki ngendi? Heeh. Aneh ki ngendi riko? Kene. Ya Allah. Nggo sapa sih? Kejadeni. Sajene sapa men apa? Men Slamet. Selamat kok nganggo sajen sih? Di banyu adem. Banyu adem ora usah sajen-sajenan diomongi kok. Sira ora ngerti po. Ora ngerti kok men apa sih? Men Slamet. Men selamat. Lanjut sing ngombe sapa? Demit. Demit. Hari kok nyembah demit po? Heeh. Ya Allah. Nyong kabeh susu nang dhuwur. Alah gak ke susu lali ra dombe gah. Tak ombe engko. Ora percaya. Tak percaya tunggoni.